Oy, Darin, anin bang kadang. kaumisado po na. Oh. Oh, Yan siya komisarado po na. oh kata. Jadi mamus ya. Pagi kerja. Inshallah, mamuntulan na kita niyo. Syukran jazilan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasi at tiranan, sibuk dalam ta yari halaman sin ito ini bina-bina amin mga sila na takapod sa mga radio nila tiap-tiap binaybayan agutan si orasin kami salam doa mohon kami patantan dabikyan da isab in mga sila yan social media YouTube, Facebook, iban sing kaibanan lang ta ini kapakaising kita supaya sadya magsugpat in ini pakarajaan na ito katan. Riyan na siya lagi in program ta habiyayaon ya sin kahapon damikyan pa dom ini law ta maram sabto ilang si malamahad na ini tamod kami ini educational program ng tasin mga kaanakan yari halaman na mong inibiyang inshallah ta'ala dalam sinayad to yung mga sila ini na ambok na yung sila mabista rin nga mga makapasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in katong sallam waktu ini yari nambukanak amo hindi kato patumtum waktu ini mayroon na rin daing apalib Usminya Nasilin wal yatafadal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mahuli mauma astay manghudsin kami haagama Islam hitukbal na to in sa taud-taud pagsyarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala hayari naman kita niyo halam hidayati sin Allah subhanahu wa ta'ala hayari naman katu tanyo in ni'mat pag-iman ni'mat di mahinang-hinang si manusia damikyan ni'mat di mabiwi si manusia imbuat malingkan banghisyo intiuk balan yanog haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan subay di mabugto impagsyarang syukuro sin hambuok pahambuok den katu tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala hapu sin ni'mat pag-iman inyari naman masi nauusal na to
Indain ha mga sa laggo-laggo. Atawakan sa halaga-halaga ni'mat ya nughara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nughara niya maun pa ummat niya. Ya nughara niya maun pa ipon niya. Amuna in ni'mat kawhi. Tumtumun sing kita niyo mau maas tay manghuda agama Islam. Ingkatan sing kani'mat-ni'matan. Ingkatan sing parakala. Haun kita niyo habihaun. Inyari aun tubtuban. Inyari yabu sadjakatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'lum katu tanyo hatiap-tiap bus aun pag-uli. Tumtungon sing kita niyo mau maas tay manghuda agama Islam. Ingkatan sing kani'mat-ni'matan ini. Labi luwa na impangumulan. Inyari aun tubtuban. Dain hasawabyat to. Suway na to usalun pakayun. Pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas tay manghuda agama Islam. Ang paimpagkawa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pangumulan, sin ipon niya. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mautu ya'ti baghtah. In kamatay, dumatong siya tarkadjut. In kamatay, dumatong siya maun pamano siya tagha. Dain hasawabyat to, hakya ingatan sing kita niyo. Mabaya kita niyo iban sindi. Tanto ing kita niyo numanam na sing kamatay. Dain hasawabyat to, pagtakamahan na to, impagdatong sing kamatay pakahuwi na to. Damik yan maumaas tay manghuda agama Islam. Ayaw na to kalupahan. In maksud, uno inhangkan may tayari kita niyo hadunya. Uno in maksud, bang may tayari kita niyo buhi biyaun hadunya. Ayaw na to kalupahan. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amo ini in maksud, mau maas tay manghuda agama Islam. Bang uno inhangkan, may tapya panjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wairuun ako nagpapanjari bangsa jin iban sin bangsa manusia long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun. Ay yuwahidun. Imbuat malingkan manunggali fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan tiwahiun sin ibadah. Mau maas tay manghuda agama Islam. Tumtumun sing kita niyo bang uno imaksud sing kita niyo di hadunya. Ayaw mahinang sababan. Hikali pakakato tanyo. In dunya. Tiranang kalupahan na to. In akhirah. Mau maas tay manghuda agama Islam. Ayaw na to pahalagaon. In pariyasan dunya. Din sinhaadlaw akhirah. Hasababan. In adlaw akhirah, amo ya untuan, in huhulaan na to kakkal, in dunya, bang mga upamakun ing kita nyo, himapit-hapit hadjadi hadunya, hasupaya himinang luto. Luto, mahinang na to iwan halom pakubulan sing kita niyo. Luto, mahinang na to tuan ilaw, halom pakubulan sing kita niyo. Luto, mahinang na to iwan, umaluk pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalam simbiat to. In maksud sing kita niyo hangkan kita niyo panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya magtag-ipan kanya hakatunggal niya. In ayaw na to isab kalupahan. In dunya. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tansa nasibaka minad dunya. Ayaw mo kalupahi. Imparsupaan mo hadunya. Sa ayaw isabya umahin ng sababan. Asabab simparsukuan mo hadunya. Kalupahan mo bang uno inhangkan piya panjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na don sin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Khud min ad-dunya ma yahillu lak. La tansa nasibaka minha. Walakin ij'alha fi yadik wala taj'alha fi qalbik.
Daun sin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin, khud min ad-dunya ma yahillu lak. Kau dun hadunya parsukuan mo hadunya ang inyalal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kau lumatun matto pa mga parakala yang langan kay mo sin agama mo. Doon na sadya kau bang uno inyalal jari kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin agama mo. La tansa nasibaka minha. Ayaw mo isablong niya kalupahi. Imparsukuan mo doon hadunya. Sa hasawatlong sin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin, walakin ij'alha fi yadik wala taj'alha fi qalbik. Imparsukuan mo hadunya yaon. Ayaw mo tuan. Buta nga siya. In ni'mat atau kan parsukuan mo doon hadunya. Yasil mo amin. Yanal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buta nga siya hapad lima mo. Wala taj'alha fi qalbik. Ayaw mo siya buta nga halom simpangatayan mo. Uno inhangkan may ta subay hibutang na to hapad si lima na to. Hindi na to hibutang halom simpangatayan na to indunya. Hasabab bangyang biutang mo halom simpangatayan mo. Tiranan inut lumasako pa dunya. Kalupahan mo inadlaw akhirah. Dain hasabiat to insuway butangon na to. Hapad lima na to. Imparakala dunya. Tumtumon singkita niyo. Hakun sumko nisa. Ingkatan parakala aun kato tanyo habyaun. Inyari malawara. Mahuli maumaas taymang huda agama Islam. Habya kato tanyo ipon. Inkarya salising kita niyo bardusa. Inkarya salising kita niyo magkasa. Dain hasabit tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kamu kaampunan kaku. In ayat ini. Na iyan kau. Ya kau di murungog. Ya kau nakawasa. Sin ayat ini. Na iyan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirillah. Pangayo kau kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo ikaampunan ingkasaan mo. In parudusahan na hinang mo. Inna Allah kana ghafurur rahima. Sabun nato din Allah subhanahu wa ta'ala. Baing ampunon. Baing ulungon paipon niya. Baing ampunon. Pa mga ipon na himahangad hulat. Hakaampunan niya. Maumaas taymang huda agama Islam. In kita niyo manusia. Biya na sinsambat in kita niyo magkasa. Magkalawng. Bukun ka inarisin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul Quds. Ya ibadi. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabtangan ini hadisul Quds kabtangan sin parman kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In nyari mahinang dalil asal tuud in manusia. Ingkara salin na magkasa. Asal tuud in manusia. Di siya masalamat. Hakasaan. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi. Natawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangan. Ya kau ipon ko. Ya kamu ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Sabun na tuud in kamu magkalawong magkasa. Maka ba at pardusahan. Harum iman sin adlaw. Gaytaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang uno inkarya sa rising kita niyo. Habiyaun nung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Aku imangangampuni singkatan parudusahan Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay na to mapatut pangayuan kaampunan ha mga kasaan parudusahan na hinangsing kita niyo.
fastaghfiruni lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kamu kaampunan kaku, aghfir lakum, ampunun ko kaniyo. Baw maas tay manghuda agama Islam, asal tuudin kita niyo, di masalamat, din hakasaan. Yakaw baran, yakaw tay manghuda agama Islam, bang habyaun in kaunan mo, nakapikil kau atawakan, sung-sung na malawain hangad hulat mo hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iyan ko pabaran mo, hataod na waha, sing kasaan ko, sing pardusahan ko, sing maksiyat ko na hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na marahi, kaampunan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakaw baran, yakaw taymang huda agama Islam, ayaw mo kalupahi, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hangad hulat mo hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mau maas tay manghuda agama Islam. Hambok usog. Nakahinang din ha mga salaggo maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadalam biyatto, insya untuan nakahinang pardusahan sa laggo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hahuli, insya nakasog palam sinsurwa. Inusog ini, impardusahan niya, nakapatay siya kasyaman tagsiyam. Bukun ka, in makapatay kau, pagkahimo manusia, haway roon doon hakay mo, impatayon mo siya. Din ha mga sa lagu-lagu pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasawab, ito inusog ini, hawak tumayan, miyabot in napatay niya kasyaman tagsiyam. Diya tungan siya sin pagsusun. Nagdara siya sin pangasubo, mabaya niya hatihon, habyaon na intaud sin pardusahan niya. Uno ang pabaha kaampunan niya. Ang pabaha pagtawat doon kaniya, ay maun pabaha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabit to habaya niya humati, hapangasubo, amin mabaya niya hatihon. Dumawag siya jajawawan hapangasubo niya. Sampil nakasuok siya pahambok abid. Inagisin usog yaon. Dong niya nakapatay ako kasyaman tagsiyam uno. Ang pabaha pagtawat ko. Ampunon pabaha sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan ko. Pangatudtuan sin abid. Pagkain makapatay kau, tinha mga salag-ulago pardusahan. Insambong ka na sin hambok abid lang naway na. Hawak to naman diungog. Inkabtangan sin abid kaniya, wayroon na kaampunan sin pardusahan niya. Sambil piyatay niya na isabin abid, miyabot na tuwan inapatay niya hanggatos. Sa inusog yaon, masi, hakar na inbaya niya, humati, sinjajawawan, hapangasuhon niya. Sambil nakasuok na isab siya, pahambok anim. Biara sin hambok usog yaon paabid. In nakapatay siya kasyaman tagsiyam. Na sinhambok abid na hinang nahanggatos. Uno insambag kaniya sin alim. Law niyaon pa. Sa hasyarat. Insubay kaw lang niya maglain. Then hakaw man pagmaksiyatan mo. Maun pa kaw man. Ang inkaw man nagtataati pa Allah subhanahu wa ta'ala. Then hasabet to. Hatanda simbaya. Imang pagsusun. Intalakan niya na binun niya na. Pagtawbatan niya na fa Allah subhanahu wa ta'ala. In maksiyat na hinang niya. Yagad niya. In kaptangan sin alim kanya. In maglain siya pakauman. Nagtataati fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haw punta doon mayan. Antara siya. Sin kauman niya amin pagmaksiyatan niya. Iban sin kauman. Sung niya paglainan. Diatungan siya sin kamatay.
kita away in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas tay manghuda agama Islam. Hambok usog, nakapatay hanggatos, away rumisan ibadah, hang sudag ibadah fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nakasud siya palam sin surga, nadawhat niya in kasanyangan sa wunal, uno inhangkan. Bukun ka impaglain niya din hakaw man ngayon, inyaon tanda, simpyag susunan niya na, in kakahinang niya. Bangsadya siya wayabutan sin kamatay tanto, mag-ibadatin niya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inambok usog inikar na sin ka-ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasil niya, in kasanyangan sa wunal. Hangkan na maumaas tayo ng huda agama Islam. Hakatan kakahinang singkitan niyo. Insuway di malawa doon katutan niyo. In ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibura manahut pa maaslag. Ibada bukun pa ibada. Hangan in siya kakahinang marayaw. Insuway nato siya sa ataan. Sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi lubaan na ibadah ito na singkitan niyo. Insuway di malawa doon katutan niyo indua. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ma'lum katutan niyo in ikhlas. Insuwang bahayang kau. Haway roon maksud mo imbot mo rin karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karna kabantuhan. Bukun karna uno bang uno imbot mo rin karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin mutaba'ah. Uno in ibadat yaun. Yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in ibadat yaun kakahinang sin agama mo. Uno in ibadat yaun din ha mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maumaas tay manghuda agama Islam. Bukun ka imma batut upihan singkitan niyo labi luwa na hapag ibada. Asal wayro untod. Lilingon singkitan niyo imbot malingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan na isab ko ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapangatod mo ibada. Sa tuwanin ibada yan. Hapangatod mo sadya hawayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanto, misan pa kita ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di takawa akan intong basing kakahinang ta. Imbot malingkan na kahinang kita. Sing kakahinang bukun na kakahinang sin agamata. Dain hasabet tumaumaas tayo manghuda agama Islam. Kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok usog. Nakapatay hanggatos. Hawayroon misan. Hang sudag ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas tayo manghuda agama Islam. Hawiyaon. Bang isabing kiaunan mo. Lang mo bukun daway sabyat to impardusahan ko biya sinahambok usog yato. Bukun da matao din pardusahan ko misam. Di na ako mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan di ko na daran-daran unin pagpangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaubaran, tay manghuda agama Islam. Kalupahan mo na wahain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun ka in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yampun na, impardusahan niya lima bay iman sinasusungon. Jajanjian na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok na tuwan din hamata usurga. Panagnaan sumod palam sin surga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa uno intabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marrah. Hadu kaing riwaya 100 marrah. Allahu akbar maumaas tay manghuda agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, din ha mga ipon niya. Sala-sala sana pa Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa unin akis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi. Sima papasya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi. Sa hunnato din ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miki ampun aku fa Allah subhanahu wa ta'ala iban miki tawbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam biari inna sadja in kita niyo hat ummatnya way pay sabka janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala habya ka janji niya panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fil yawm lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kaadlaw
akthara min 70 marrah. Mataas na din hakapituan. Balik-balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatiap-tiap adlaw hadu ang riwayah hanggatus Rasul sallallahu alaihi wasallam ahon waktu in Aisyah radhiyallahu an kita niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkakita niya wayroon na hugnaan hundungan hapag ibadati fa Allah subhanahu wa ta'ala hapag pangayuan kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatanda taud sintindog niya fa Allah subhanahu wa ta'ala magpanghuwag mga insiki si Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sin Aisha radhiyallahu an ya Rasulullah bukun ka yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan mo unin sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya afala akunu abdan shakura uno di kaka aku mabaya ya Aisha mahinang matarbilang din ha mga ipon magsusyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala mau maas taymang hudaa kama Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam biari inna sadjain kita niyo ya kau taymang hudaa kama Islam ayaw kau magkuripot pabaran mo pangayo kau kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo ikaampunan, ingkasaan mo, impardusahan mo na hinang mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon singkitan nyo, in Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kuripot paipon niya. Sa ipon niya, in kuripot mangayo kaampunan kaniya. Mahumaas taymang hudaa kama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala bing ampunun. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul Quds. Yabna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yabna Adam, ya kau anak apu Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, misan palong sin Allah subhanahu wa ta'ala miyabot na impardusahan mo pataas sin langit hakar na sin taud thumma astaghfartani mahuli long sin Allah subhanahu wa ta'ala na ngayo kau kaampunan ka ako pagsusunan mo impardusahan na hinang mo pagsusunan mo sin pagsusun sa kunal long sin Allah subhanahu wa ta'ala ghafartulak ampunon ko kay mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ubali di ako magmahilang sin Allah subhanahu wa ta'ala mau maas taymang hudaa kama Islam bukun ka inya angan-angan sin kita nyo kasanyangan wayroon din ha mga manusya imbot malingkan ima angan-angan sin kasanyangan dunya iwan kasanyangan ha adlaw akhirah ima angan-angan sing kita niyo sing kasanyangan intanda niya nagtuyo kita no nag-school nagtrabaho atas magtrabaho pa dugaing hula asaw biat turit tutuan ang trabaho tirana ni kahasi sing kasanyangan biyaon inyari din ha mga kalabyahan bagmudyaran daran impagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala tiranan ikahasil mo insya Allah sing kasanyangan dunya labi luwan na kasanyangan ha adlaw akhirah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib isu indi mawaya simbya ini kasanyangan tiranan din ha mga sababan ikahasil na to sing kasanyangan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyu inna nutuhi nang daran-daran ni simpagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Allahu lahu min kulli dayyikin makhraja mahinang sababan impanutuki niya impang daran-daran niya hapagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala inhinangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala
Hinangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makhraj. Min kulli dayyikin makhraja. At tiap-tiap kasigpitan, mahasil ka na naman sin siya hakabuhi niya. Bang jaran-daran niya in pagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mahinang niya unsababan. Paluhayon ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala niya. Hasawab sim pagpangayo niya kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapang daran-daran niya hapagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli hammin faraja. Iban long pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatiap-tiap kasusahan, kakuyakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Iban rizki an pasyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin rizki wayruun niya na angan-angan. Mau maas taymang hunda agama Islam. Di ibaha kita nyo mawaya humasil simbihat to kalabyahan. Kalabyahan yata kama ataw kan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangaipon niya nananutuhi di madaran-darani hapagpangayo ikaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mau maas taymang huda agama Islam. Tumtumun sin kita niyo dong sin Sheikhul Albani rahimahullah. At-tariqu ila Allah tawil. Laysa al-muhim an tasila ila akhirih, lakin al-muhim an tamuta alayh. Dong sin Sheikhul Albani rahimahullah. Indan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawil insya mahaba. Hadalam biatto indan sin Allah subhanahu wa ta'ala insya mahaba. Dong sin Sheikhul Albani. Laysa al-muhim an tasila ila akhirih. Bukun in mahal ka. In abutan mo atawakan makasampay kau. Paruhul niya. Lakin al-muhim sumakawa. Dong sin Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala. In mahal ka. An tamuta alay. In dagpakan kau sin kamatay. Halumdan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaum pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala. Himihinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lima layo simpiang langan. Halabay. Panguruli. Hapamandu ikatu tanyo sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun sin kita niyo maumaas tainang huda agama Islam. Inkabuhi sin kita niyo impangumulan na tu lando inhaupo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam miyawot in pangumulan niya kanuman tagtura. Dain hasabet to in pangumulan sin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na siya hakanuman tagtu. Bangko pialawi pa sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan. Ziyada na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayaw mo usibai. Usalan na pagbabagtaati pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas taymang huda agama Islam. Mahuli mura-murahan. Bang mayan makawa singkitan niyo man tiyo bulansang muna pabaran. Bang din na mga kabtangan ko inwala imamo. Inyat to. Karena haka hinaatawakan haka tiyo sin ilmo ko. Imbayta niya bunal. In kami ini ampasay ni nagtagna lawi luwa na habya ini para kala. Bang bukon na sadya pagtaati in naraaki kami dimihil manyo ti wasihat patumtum muna pabaran mahuli pamanghatiran di murungog bilang pagtaati kanila ang kanyari kami bihaon dimihil manyo ti wasihat muna pabaran. Bang on sabdeng ha mga kabtangan sin kami in imamo inyat to taufik din ha Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan ikakusog atawakan mura-murahan ipapagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala
iman nyo ti waktu sing kita nyo nahambok kita nyo habayaon minsan na kuman halawayan pagdungog imbang mayan ipagbaak sing kita nyo intumbas simpagpun-pun nato ini hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mamaid na ko halapal kasila sa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.